Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ella, iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko idi, ati ayat anang tedkanyak itinalaos aragsak, ket agtultuloy, ngamjak ni namnama, anagamuran gayam, iti panagtuok. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ella, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslasan ka makaid na, Ella? Kas na jak kabaulan tag na dito balayo, Rolly. Gapo ka di kini mama? Anya ka di man hindi naramid na? Saan nakakayat ni mamang aparakan ka? Anya? Si kalang tagpampanunot iti kasta, Ella. Apay, bulag ka ka di? Anya ti kayat mo asawan? Manipot idi nagnaudak dito balayo. Nariknak asaan nakakayat ni mamam. Ala, paspasin siya amlatan ni mama. Ang ingat ka ano? Laglagi pam ko ma, agad adal tapay laeng. Pagyamanan tapay kiddi Tan ni mama timang susustento kada tayo. Agraman ti anak ta. Sa bagay, day tama ti kanayon ko apang panunutan, Rolly. Tita, mangan tayon. Sanak pa'y amangan. Ngam tita, nagpaluto kayo itay Jak kayat ti si daon ngayon lutom, nakatamtam na'y. Tita. Adda ka di parikot mo? Umuna kayo latan amangan. Ado pa'y ti school works nga arabida. Sige nga ro, tita. Umuna kamin amangan. Sige, agbusog kayo. Kat ibusin nyo ti inlutom, tadyak tumit lang maipaunag. Ala, mangan tayo kit din. Nusan na kayat ni Sonia ti mangan. Di na pa'y kanong kayat timangan, tito. Bayan nyo latan, no di na kayat. Simruman nga tanah. Wan papa, aduman nga minen ti aramidan na. Amuyo matan ti maestra. Adulata ti aramidan dang ora dadan iti balay. Wen, amok daytan. Narwama kon. Ella, apay adi ka pa'y lamangan. Adda pa'y klase mita. Kwa tito. Owan, ada klase ming agpadpada ka ni Rolly. Uray siya kung ti agbantay iti anak yo. Agyaman kami papa. Tanagagit kayong agbantay iti apuyo. Lagid di awan trabaho. Kat, igaadyo ti agadal. Tap na makaturpos kayo. Ay na, Ella, apay akas la Biyernes Santo tarupa. Ay, jak man amo, Lino. Oy na, lina ko na matin Ang tika din na alas makatugangan manen. Wan nga rod, di na kaya tilinuto kasi daan. Isuasaan anangan. Oy na, madadaala ang ti beauty, no day tati pampanunutem. Ay, makapasakit mat ngamin itirik na. Ala, mapantakit din nagmerienda. Break time mat dagiti ubing. Kwa... Saan ka mabisin? Ay na, mapantakit din. Saan mo una nga i-focus ti atensyon mo, ay ti parikot mo? Ay, jak maliklikan day ta, friend. Ay na, laglagi pam kuma. Practice teacher tayo itan. Kalpasan dito a semester, graduate tayon. Day ta nga rod. Makumikom tayo akanayon. Sakit, maigid-giddan pa dagito'y aparikot mi. Ay no, ala. Basit langin nga anos, Ella. Basit langin. Agburburak at talaga titarak, Lucio. No apay ngamin akinayat ni Rolly day chay nga Ella. Agkalma ka kumalaeng. Anya ka kadiaya. Agpay sumat. Nakabasbasit a babae. No anya launay ti kinayat na. Saan anasaya ati pananguyaw mo kan na Ella? Agpay sumat. Dila ka nakapilimot iti sabhaling di anak ta. Adda ditan. Adda anda pa yun iti anak. Isungaklo namon. Ay na, jakla amon asawan no mapasamak ti kasta.
Agasamot aya, tabinan ni Ethan na adagos ni Rolly. Tinagguwapo nga anak ta. Ala, gusto daytan, Sonia. Amang ano sumangpat da kat mangagda ka. Ay oray pay, tagpay sumat. Garang ganjang kit di aday a babae. Agasam, nagbasit a babae. Idinto ta nagtayag ti anak ta. Ay, dilaka nakapilin iti sabali. Saan mo't amarokod ti ayat? Gapu iti height ti tao? Ay aguli magkalusyo. Awan ti amom. Kasta tinagsaritaan da mamakan pa Pam, Rolly. Mapana ko maidya kusina tap na agluto. Ngam nang ko nga agsarsarita da. Nagmadia talaga ti panagsasao ni Tita Sonia kanyak. Ala, paspasensya mo ni Mama, Ella. Iparawar mo latan iti may sa alapayag mo dagiti mangmangag mo. Nagsakit ti panagsasao na. Di na kayat para kan ka. Maklon na kan tumatlaeng. Tsaka mo na mapasamak pa'y dayta. Mapasamak to. Ngam talo atawanan nga data diti balayo. Ngam kastalata ni Mamam. Nayunan pa iti panagananos mo, Ella. Ipagpagapuklaan ka na kayo iti anak ta, Rolly. Agyaman ak, Ella. Dayta agalad mo ti kayat ko. Man nakaawat ka talaga. Iso asa anak ang nagbigdot, anang pilikan ka. Mama, sa dino ti papananta. Itulad ka iti balay mi, anak ko. Apay, Mama. Ninanang ko pa'y laang ti agbantay kan ka. Diyak kayat, Mama. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Saan ka ko mga agsangit, Hari? Mapan kan tumutla alaan inton Sabado. Adaw brada lolom ita. Iso asaan na ka mabantayan. Mama. Sana balita na singpat ni Lolam ijay. Kan umayda kan to sukunan inton Sabado. Saan anauyong akas kan ni Lola Sonia? Wan, saan anauyong? Ison ti mga awil kan ka, ha? Sige, Mama. Basta may nagtusukunan na dagos, ah. Nagpigsa ti Tudo, Ella. Hanggang intulod mo latta ti anak mo. Kasapulan nanang. Taada klasik inton madamdama. Ay, unay matikas tan abiyag mo ita, anak ko. Saan da ko man asermonan, nanang? Ado ti parikot ko ita. Saan mo't? No nakalpas ka kuma iti panagadal mo, adi ka naadaan iti anak ka dagos. Saan kumaakas to tirigat mo ita? Wan nga rod, nanang. Agbabawi akon ngam addaditan. Ala, di ka agdanag. Jak baybayan ti apo ko. Agyaman nanang. No awan kayo. Jak laamon. Amang ano nagsardeng at iti panagadal ko. Jak kayat nga agsardeng ka nga agadal. Nasken amakalupas ka. Iti kasta. Saan nga agnanayon at agtagibasitan na ka ti ina ni Rolly. Wan, nanang. Nalabos ti pa nagsasauna kanya. Oh, anday tali na. Naikabil kon ti Diyos iti basom. Thanks, Ella. Ay na, nagimasen. Oh, dahito pa iti cupcake. Uy. Agmeriendata. Kakaiso na analpasan ti ado arigrigat tayo ang nag-practice teaching. Ay, wan nga road friend. Kaslasan amalpas idin, ti ado arigat kan puyat tayo. Ay, ti ururayin tayo langan, kati graduation. One friend. Ay, adamot gayang pagpatinggan ti ado arigat kan sakripisyon. Dayta, katgapumat lang iti kaasi ni Apo kada tayo. Adamot gayang bisita, Mela. One, tita. Nilina. Classmate ko. Good afternoon, ma'am. Ha? Anya ko matinasaya at itaamalam. Kene, nagado ti wara dito'y balay. Ay, friend, agawid akpay. At dapay naskan apapanak. Sige.
Itulod kan dita paraangan, friend. Nay, ada kamutan, anak ko. Di mo kunaan nga alaam mo ti apo ka. Dito yak pailaan, nanang. Ala, umunag ka man pay. Anya ka di manan, tinapasamak. Diyak magustuhan ti tabas tingiwat ni Tita Sonia. Kasday namot talaga. Idi pailaan. Pinabainan na di classmate ko asa nga ilig. Di namot la inora yan apumanaw ko ma. Sakbay nga agsao iti mati. Ay kaet, paspasensya amon. Anak ko. Kasjay ka di ti galad ti may sa maestra amakonkon ha. Awan mat prino tingiwat na. Ure iti sangwanan ti sabali at tao. Ay, jak kayat ti agsao, Ella. Ay, tauray sa anak kaadal. Kat saan ko akayat ti agsao, iti madi, iti padak a tao. Day tamo tira mag-unay kada kayo, nanang. Saan kayo pa'y anangag anagsao, iti saan anasayaat, iti sabali at tao. Hello, Rolly? Pagawit ka kuman, lap. Dito yak pailaang. Nasaysaya at dito'y balay ni nanang. Tanaulimak. Kan kadwak pa'y ti anak ta. Please, agawit ka. Itamat laan. Saan pailaang, Rolly? Ay, Jack amon no apay anatangig launay ni mamam kanyak. Ar-aramidak mo ti amin akabaulag. Tapno makidanggayak kunkwana. Ngamawan pa inaramit ko anasaya at iti imatang na. Please, bisyak iti exam ko. Di kay masukon dita. Jack mat imbaga nga umay na kami sukunan Saan kumamot akasta? Maawatan na kumamot, Ella. Maawatan ka. Nga maawatam kumamot tiriknak anasair. Nasayaat mo't no agin na dayo tapay laang. Dita ka balayo. Kat dito'y kami mo't balay dananang. Congratulations, Ella! Kamaujanan na. Graduation tayo. Thank you. Oray si ka. Kablaawan ka mat. Aburay ka. Awan ka di pa ni Rolly? Diyak man amo. Amang ano aday Jerwar. Kaya't nakasorpresaan. Diyak lang mo, friend. Talaga gaya, masaan ka na nagsubli pa ije balay da? Saanan? Kandiyak kaya tang tagsubli ijay. O kasanon ni Rolly? Kaya't ko ti makapagpanunot anasayaat, friend. Ala, umay kakit din. Asit ganta dananang kanti anak ko, iti dayjay abanda. May satawanan tinapalabas, manipod nagturpos ka, Ella. Ita, naabsorb ka adagos kat agisursuro kan. Wan nga rod. No pay, naidistino ak iti sabali a baryo. Kasladyak kayatin nga agin na dayo tapay, Ella. Aganos ta Agasam mat day ta. Maminsan lang iti makadomingo nga agkita ta. No agsasao ka. Kaslamat nagbayag adita agkit-kita. Talaga mat na bayag. Agasam mat day ta. Tatunggal biyernes ka asukunan ije baryo apag isursurwan. Kalpasan na, itulod ka dito'y balayo. Dwala nga aldaw ang makadwa kayo iti anak ta. No mabanbanog kan, oray saan na kun asukunan pa. Sa anak to apulos ang mabannog, Ella. Gaputa ay ayaten ka. Dagadumat gayam ti bisita yu ita kasangay ti apo. Wan, tita. Inawis ko dagiti cottagers ko, iti pagadalan apang isursurwa. Nasayaat man, tayo may daamin. Wan, tita. Nasayaat ngamin mo, ti panakidanggay ko kadakwada. Nasaysaya at kumano ijay kayon balay ang nagpaskan.
tadakdakkel ti balay mi. Kanalawa ti paranga. Okay lang matitibaryo, tita. Taado ti kayo kan prutas. Awan kayam, iha. Apay, di kayon agsubli ijay balay. Ijay kayon nga agnaed. Total, naglawang mo. Ado ti kwarto na. Saanan, tita? Taplano mi ka ni Rolly nga agpatakdar iti bukod mi ang balay. Dito'y sular dananang ko. Ay, kasta ka di. Adayo iti sentro dito'y iha. Okay lang, tita. Napintas dito'y tanatal na kan presko ti angin. Ay, sa bagay. Sige, no day tati kayat yo. Ang mamagon ang kanya kuniha. Saan kat atika? Mama, iha. Sige, mama. Kalat mata na nagbaliw ti ina ni Rolly, idi may sakon a maestra. Ngam idi may sak pay lang estudyante, kasta unay ti kinatangig, ken kinakuspag na kanyak. Madama pay laeng ti panagpaaramid mi iti bukod mi abalay. Ket no malaglagip ko, dagidi madi a panagsasao ti ina ni Rolly, kasla iso ti manglapwed kanyak, tapno aklon at ti plano ni Rolly, a panagkasarmi, iti sumaruno atawan. Anya ka di ti rumbeng nga ramidak, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Ella. Ella pagayam ko, lipatem ko man a mamimpinsan dagiti sakit tinakam a marikriknam. Iti kasta, agtultuloy ti panagduras mo. Kastamat ti kinatal na ti biyag mo. Saan mo kumanga ipalubos at ti madiariknam ti mangdadael iti biyag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ella. Iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.